the second year ni kachlo in case the passport the kachlo ya verify pe jo dan sumbe wachi dele payment dan dis beni kara ni mobile number din lo meba message ani kachlo RGOB ki han pendegi the mobile number dia puthanna timi ki mobile number achingo be sishuni bi dele the form di kare submit penimo se shuwa chin ajira ki form di G2C service tuba analu tengachi NDI app the open be dele G2C service na job anale be the form di online be submit pe tu be sishuni bi dele submit pe dalu the documents di kachira ko be se wachi the documents di be wachi dambara NOC te wada NOC di te kachlo ngachi patta pe upload pe mengowe kachi se wachi already link up pe te meba the NOC di upload pe mengowe te lani secondly ngachi ki form fill up pe miti hani di patta pe te upload pe gowe session bi form submit pe dalu the thirdly ngachi ki half photo di upload pe gowe the GD the last main dira te ngachi passport andi the renew kachibi bi nani dendang meba like the passport chain siwachi tanga che duge kham no chain siwachi nga che duge khap ki the timsung kak te ki sanale te nyokshe gi wichi kobe complaint letter ani te upload pe kobe the in case the chain duge kham na men the chige kham na le apply be chain sisuwachi the chige khap chera gati deung ani ke khap ki the timsung kak te ki sanale the nyokshe gi letter complaint letter ani di kobe ani di patta pe chugobe sishunibi the demand the chingi damage na rizuwaji damage di gati ji ani di leshum be clear be patta pe tele ani di upload pe gobe demand baji te kongi ya verify pe odalu the leshum me clear me an be waji log through reject pe tameba ani di tenamisem khache sishuni the once tele verify this be sa gyaran be waji payment this gyara pe sa an be waji like 1 to 2 days ki jab khalenga chi ki passport ki ready jo me dewo dalu problem di tanga chi passport ready jo nga chira ta ya himatsu tanga chi charo beru pincha beru lemba tango we se wa chi nga chira ta na limi passport holder pen na lunga zum chi be wa chi ta nga chi passport imba chi tanga ki na authorization letter chi di telan to sign chap charo lu kyo go be ba te charo ya print out pe be ba go be di da chi khalu the cheating a chi half photo ni chu we about jo we sushini passport lemba jo dalu tele cham chi de ya jo the passport thing the charo ki lem se authorization letter the pa the charo the an ji jo chi the passport the thobe sushini bi da nim chire me the dia tengara gi the experience le tendi the experience ngara lu experience indi ki the change su shushui the yang chin ngo tappe chena ki kamche khendo devindigi ta kes kadim chebe chena te dan zum dal as nando kachi pena form katli download pena andi su te makim do chi bachi te nga da chi te wa thamna si shudo te nga gi shiship thon top chi te nga gi cheni sul charo pe chinge te nga re ko dang pa pe an pendigi ta nga gi nyamyong ki top chi te nga gi nyamyong ti cheni sul share pe do si shuni pi te amchi me laso te nga chi passport kadi renew benina ki quality te amchi be chutu in la so karinche ngagi birudi gi chendu sul pen to tono wi rewada rich bombre se shunibi la so karinche